Bhuti kunjani? Shada kunjani? Sikhona. Cha wethu. Ukhuluma noNcengwa la. Lo washuzi lo. Anqala nomnye. Khamba kahle. Nakufani bethu. Cha wemfowethu. Angithi ulokhuzane lo unqala lobe engathwakala vele efonini lapha na ewezile inetwork yakho niyabheda. Umnyeza ke ifoni yamcilela labo. So wena mfowethu kunezinto njengoba sesizoya kwi-trial ke mhla ka-14 ebuye zibe nokungidida so mina ngoba ngihlezi ngi-available ke for ukufona yabo ngoba ifoni nginayo la ngikhona ayingicilele mina mfowethu bengifisa ungisiza njengasekuqaleni ngoba mina esikhathini esiqaleni mfowethu angikwazanga ukuxhumana nawe yabona ngizwe ukuthi kade sikuthume kule ndoda lapha ezansi ngampela mfowethu ngoba niyakwazi ukusondela kuyona ngoba le ndoda lena enye ibheda kakhulu mfowethu yabo la muntu unhlizweni kakhulu mfowethu yabo le ndoda sikuthume kuyona kule nto efanele inikeze yona mina ngagcina bengitshela umnyeza story kwawukuthi ngidiniwe nje ngidinwe lo mfana lo mpofana yabo ngangakwazi mfowethu ukuthi ngigcine yabo liyanto ngi-entertainer ngiyefaka emqontweni kanti mfowethu ngase ngidine futhi ngihamba namacala amaningi lo mfowethu ngoba ekhulume kahle ukuthi wona uzohlangana nomfowethu wakithi umese nihamba nonke niyalapha nezansi yabo befike kube khona ninikeza khona mase niyahlonzelana kodwa omyeza futhi ngeke ngimbali inqalane mfowethu umnyeza umuntu obuye abe nobunjana mfowethu yabo umnyeza avedane ahambise wethu kuyalapha yabo mina i-fullback angisayithi sengizwa ngaye uyabona into mfowethu so ngeke ngibuze mfowethu ukuthi le ndoda kwenzakalani imali iyanqabelana ukukunika uma usufikile kubeni iyayikhulume kahle kanje sila naye meetingini ukuthi asithumele umuntu esimthembayo yasho futhi ukuthi wena inankinga nawe yabo ngisho nakuba phela mfowethu ubungangene kule yabo angifuni mfowethu umeqhama sengithi mina sengifake indabeni zami ngathi wena mfowethu leli icala kukhulu mfowethu wena ubungangene wawungahlangani indaba leli icala yona yathi fanele sithume umuntu emaziyo esimthembayo batho mnyeza no unenkinga nawe lo muntu lo sebenza laphana kanje yabona yathi no ijwayele kakhulu yabona bathi kodwa ayifuni kulo muntu omsebenzela leso sikhathi azi batho mnyeza hayi ngekeke ngoba uwena ngwakuwo yabona so mfowethu into enzeka lapha ya mangikhumbula kahle ngaya wangibrifa umyeza nase ngiya kula nto ngijwayele mina kusukela kudala yeah so wayesengichazela ukuthi kodwa wayesengixoxela njengomuntu engimaziyo nje sisizwana nje kakhulu namanje sisezwana so wangixoxela ukuthi ayena akangene kangakanani kulento futhi yini acabanga ukuthi iyamfaka then washo ukuthi awuhlangene negenge wagcina ethola ukuthi ayakithi yabo then ke base bayaxoxa ngale ndlela njengoba la uxoxa so wayesethi ngoba yona into abazoyizama ngoba phela naye sengenile kule nto into abazoyizama eyokuthi ufakwe ilokhuzana inkece endaweni eyodwa bazoyifaka kimi then ke mina ke sengobe uyihlukanise ngokwenu yabo then ekhuluma ngathi ngo-300 yes wasekhuluma ngale ndoda yasezansi kamasipala ukuthi I know nayo khona ezokufaka kanti la iphambane khona babengayixoxile nale ndoda yasezansi kamasipala then uma sebeyixoxa kanti le ndoda le umpofana usehambe phambili ukuthi wonke ama-resources abazowadinga even imali ayifakwe kubona kuyena umpofana ngoba ilanga athola khona ukuthi bahlobene nompofana yabo so ilayo nakala khona ke into ngoba bathi mabevumelana naye ngokungazi ukuthi azivumelananga kanjalo wagcina eyiyekela futhi umuntu wayezoba nama-resources amaningi uye lo baba loya then bagcina bevele beyifaka kumpofana then ke
ngathola late yathatha uShu MM imali waphela impofana esizejela manje into engididayo ke mfowethu sayikhuluma siphelele sonke ngifuna uyizwe kahle ukuthi nje mfowethu le ndoda yakhuluma kukhona umpofana emeeting ngisela ejele kukhona umpofana kukhona uMM lo wamasipala kukhona yena yathi le ndoda bafana senibekezele kakhulu nengithwalile abantu befuna ukungiqomba phansi yabo so ngiyabona la kuliwa nami uqobo yes mina bafana nikwazile ukubekezela ngizocela ukuthi ngikhiphe kunemali ezosuka eGoli wasichaza ethi nemali unomuntu ozoxhasa eGoli wathi uzokhipha imali ezofola andibail application yenza ibail mayivala ibail lo mali sihlukanisela nini yabo yes mina ngangazi ukuthi ibail mhlawumbe izothatha no 150 yabo lena imali sihlukanisela nini kuyiqeqe mfowethu uMM bahlangana nompofana ngomafoni bayishintsha lento kule mali singanikezwa yashintsha ayibona nje bebobabili futhi nami ngaze ngathola late ngoba ngase ngilindele ukuthi hayi no kulungile makhona okufikayo then ngizokudlulisela kinina ngokwemiyalelo nokunikeziwe yes mfowethu yabona lutho kwagcina ngangena ngalutho so sabe sayihlanganela nenye indalo ndoda somewhere washo ukuthi hayi no lento yabo iyajika yama kanje nakanje yabo ngangabe ngisazi kwasho futhi sifikile kulokhuzana kumpofana uyihambisile imali nale umyeza yasho ukuthi hayi bo engathi izinto ijikile manje lama resources asayi kumpofana lutho umpofana akasafuna ukudedela lutho kufanele lize ngakunina ninonke angisazi izizathu sokuthi ngithunya ngedwa mina ngicabanga ukuthi ingoba indlela esazana ngayo nale ndoda akekho umunye umuntu okufanele azi ukuthi sike sahlangana yabo ngoba mina ifoni yami ngayishiye eThekwini isikhathi ngiyakuyona ngayishayela so ngiyacabanga ukuthi mhlambe wayebalekela lokho ukuthi ngabikho umunye umuntu otholayo yabo so angazi ukuthi uyagcina kuqhubeke kanjani leyo lokhuzana le babona nje mfowethu izinto ihamba nesinxele lo mfowethu vele ngakutshela iqiniso kangena yabo mina mfowethu engakutshela iqiniso ukuthi cha mina ngingene kulento nami ngayikhipha imali kushawe yebo nto lo engakutshela lokho yes lo mfowethu unenhliziyo la mfowethu ekhulume kahle ukuthi mfowethu asinikeze imali no mazi kahle nami leli icala mfowethu likhulu mfowethu ukuthi kungathiwa mfowethu thina imindeni ethi yahlupheka sinalutho kuyimanje uMM ngamzamaza amthola efoni nangisamthola engcingweni uyabona la lento sobahlungu bafowethu gcineni ngoba uma sengisuka ngimina mhla ka14 ngifika ngitshela mina abafana bangakithi omnyeza noNcalana ukuthi madoda leli icala sengikhathelele lona mina ngicelaza umqondo ngeke ngize ngishaya strong phela mina ejele ngendaba yabanye abantu abahleli abafazi babo once batshelwa yimina labafuthi bahlonipha mina batshelwa yimina labafuthi ngathi mina ababoshwe labafuthi boboshwe bephele khona konke abanako manje nakho ngoba lentwethu uyakwazi ukusondela kule ndoda leyanto dino umqondo yacabanga mfowethu awukhulume nayo ukuthi mfowethu le ndoda le eyathatha imali uMM ukuthi ukuthi waphele umpofana esesejela imali ovela sakhe wena futhi umpofana watshela uMM ukuthi singanikezwe imali ekubeni kodwa le ndoda leyo sesithume kuyona lebi phezulu kamasipala beyidistrict yayitshele ethina endlebeni babengamfikisi ngani phambi kwethu futhi ukuthi le mali ngekulunga ukuthi uyithole ukuthi nakumina sekunzima ukuthi ngisheshe ngimthole ngoba sesemarisburg kodwa ngizoke ngizama ukuthi ke ngimkhulumise ngibone ukuthi khona la ngakwazi futhi nalezi zinto zecorona ke lezi savalelekile so kodwa makuvulwa ngizoke ngizama ukuthi ke ngiyombona noma ngimthinte sihlangane somewhere ke sizama ukuxoxa lesibone ukuthi yini enye engaqhamuka ngoba ngempela mawukuthi khona naye la ithinteka khona nami mase ngijika umqondo yabo ngalimala yongalimala phela
phela le meeting asayibambana naye phela sithi uzosinika imali akaze sitshele nje indaba athinteke ecaleni thina umpofana efika kuthiwa sithi sinamadoda amabili okuyiwona azokhipha imali akazange sitshele thina kulento le ithinta uMM kuphela so mhlawumbe ngaye inkulumo ekutshela wena lokho ngokuthi nje uyakulokhuza yabo into lo so manje nafothu lento le yakhe le ukuthi mina ngeke ngimsoleke mfowethu umuntu oyinja kakhulu uMM uMM uyinja kakhulu mfowethu uMM mfowethu wabo thina manje mfowethu siyahlupheka la ejele asinikwa ngamani ngeke bese sizicala ukukhuluka ngako imindeni ethi ihlupheke mfowethu makoti kamnyezo usahamba ohlala ngisho mfowethu elokushini ihlungayo into yakhona uyabo mina ke nje futhi kade ngahuzuka mfowethu mina kade ngahuzuka into abayenzayo laba bangithumela namaphoyisa amanye ama-ops azongisheka umqondo aseThekwini ukuthi mina abangani babo ukuthi mina ngabe ngicabanga ukushintsha yini uyezwa into leyo yebo futhi ekugcineni umuntu uzothi usushave la ejele kahle kahle yabo so manje mfethu lento le mfethu angifuna ukukhohlisa inkinga but ngizobonana lesithuzo zakini mhla ka14 sixoxa umlomo nomlomo kodwa ngibe ngilendo uma uyithola yake ngikhulumisa ubungakuyikhulumisa futhi ukuthi hayi mina ngisaneme futhi ke ukubeka nje igcwala umlomo uthi mina mfowethu uma ngicose umkhumbi ngoculisa wonke umkhumbi naye mina ngongongo uyotshela inkantolo yena ukuthi akahlangene kanjani ecala imali ethi uzosinika wona yani phela mfowethu awekho umuntu ozolokhuzana lo munye umuntu mfowethu nathi sineyingane yabo sineyingane nathi mfowethu funa lo mfowethu yabo labafowethu befuna bayicele noma yini uyangizwa kahle mfowethu umuntu anakho mfowethu akudayise icala kuleso akudayisa nakho acele nakubantu acela kubona ngizwa kahle ngoba banabantu ababaxhasa ababathamdayo le mali vele engasuki ubone imali elandwe egule kumuntu okuthiwa uyaxhasa yabo besinike le mali esifuna ukuze uma kwenzeka sigwetshwe sikwazi ukwenza i-deduction of sentence noma si-aphile icala ngoma sike sabhoja vele ngebe sesikhokhela bameli uyabo phela mfowethu ngiyakwazi ukubona ishare sedlalwayo mina uyabo hayi no kulungile mfowethu ayengizama ukumkhulumisa mangisheshe ngimthola kumakuphela lo-21 days asinikwe wona okay mfowethu ukuthi ngizobe sizosithenda kodwa ngemina mfowethu angifanele umtshele mina mfowethu ukuthi angineme mina ngamzama-ke naye mfowethu mina ngayifuna number yakhe ngaze ngayithola mina mfowethu nginetworkile la esizweni ayifuna sengayithola number yakhe ngamfonela ambhala imessage ngicela angifolele ngenumber yakhe iqonde ngoba angifuna ukuyizwa kuyena lento engabona ukuthi uyabaleka ungidushela kulo muntu oyinja kakhulu lapha ezantsi lo muntu okwamasipala uyinja kakhulu-ke mfowethu eyazi hayi no kulungile mfowethu ayengiboni ngizame ngibona ukuthi ngizofika phi okay mfowethu all right sure